دما خوش ببینرین هجا ایرو 29 کانون 2022 روزان روزا پیشمین بویر رو گشترین هری سرکو هری بالکش ین لسرانسری جهانی رودانه میهول بدن دناوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله جاری کنه دما خوش ببینرین هجا مینا کو شرید نوا ساله ده بتری ناکه و جاری ادی بر به داویا ساله و آلوزین هینا گورترد و او آلوزین دنجی درد که و پیش هری داوی آلوزیا لسنوری سربستان او کوسووی کم جیبه هیویا چارسری خویاد که پشتی تفگر او پیامین دشبرین ریوبریا هر دوالاتان و جاری پیامین آرامی هاتن داین سرکماری سربستان راگ هاند کو اوی بندین ده نوا دمین داویه ده بونه سدما آلوزیا دنابره هر دوالاتان ده ورن را کرن. د ناوبرا سربستان و کوسووای در روژن آلوز درباست بن. لناوا سینور باکور کوسووا بند هاتن دانین و ریو بریا ولات نای پشراندن. سرکومار سربستانی الکساندر فوچیچ لبارگاه راسکا یالنیزی سینور سربستان و کوسووای بسربین کوسووای را جویا. الکساندر فوچیچ پشتی هفدیتنه داخویانی اکدا. فوچیچ آنی زمان کو شوک پر دجوار در باس بو و ها گوت من جسر بین کوسووای خواست کو بندان راکن. من خواست آشتی و آرامی دوام بکه. من گهدا هر کسی. از باور دکم کو سوزن هاتن داین و بجهورن. فوتچیچ دیار کر کو د ناوا سربین کوسووای ده به اولهی دوام دکه و افتشت آنی زمان. اف نکارکی کو د 2 ساعتان ده بقده. دبه 24 بلکی 48 ساعتان بدومه. لیده بند بین را کرن. فوتچیچ تیکلداری اگریا پشتی را کرنا بندان و بنچاف کرنا سربان جی وها گوت. دروشکی وها ده و بندن کو بین دانین جاره کدن نین را کرن. جالیه دن و پشتی بنچاف کرنا پولیسی بریه سربی دیان پانتیک بویا سدما آلوزیا ناوبرا هر دولاتان یکیتیا اوروپا و امریکای داخوینیه که هفپاردان. ریبری اوفیسا کوسووای یا حکومت سربستانی پیتر بیتکوویچ پشتی داخوینیه یکیتیا اوروپا و دولتین یک بوین امریکای بفوتچیچ را هات با هف و دیار کرکو وانجبو بجه آنینا داخوازن سربین کوسووای گارانتی جی بروکسل و واشنطن ورگرتنه. د داخویانیا هفپاریا یکیتیا اوروپا و امریکای ده بانگل آلیان هاتو بو کرن کو به شرط و مرج یکسر بو آرام کرنا روشا هرمی بکوین تفگره. روسیا برسوا پیاما پلانا آشتی یا اوکراینه به موشکان دا ارتشا روسی بیتری 100 موشک آویتن باجارین اوکراینه ادعا دکه کو د ایریش ده بنسازیا ولات هاتیا آرمانش کرن سرکمار اوکراینه زلنسکی راگاند کو جه دسپیکا شر و حتی نها وان بیتری 1800 وارگه جبن کنترولا هزین روسیای درخستنه. اوکراینیان به دنگ موشکان دست به روژا خواه یانو کرن. روسیا ساعتین سحاره به موشکان ایرشی اوکراینای کر. شورمند سرکوماریا اوکراینای اولکسی آرستوویچ راگهاند کو روسیای سبها پنجشنبه ایرشک آسمانی مزن لدجی ولاتوی پیک آنیه. آرستوویچ لسر حساب خوی تویتر داخوین یک دا اوگات. ایرو دانس بهج آلیه روسیای و ایرشک هوایی مزن لسر آخا اوکراینای پیک هات. بیتری 100 موشک دناورین آسایی ده هاتن آویتن. ارتشا اوکراینای راگهاند کو هزین روسیای به 13 بالافرین بیمروف این ایرانی ایریشی بنسازیا انرژی یا خارکوه کریه. جوان بالافرین بیمروف 11 هاتن خستن. آژانسا رویترز بالکشاند کو دنگ تقینان جباجارن کیف، اودسا و زهیتومیر هاتن بهیستن.
رویترز راگهاند کو جبو کم کرنا زرارا بیناسازیا انرژیه لحن هرمان الکتریک هاتنه قط کرن. ایریشا آسمانیا مزنا روسیای پشتی ویگه هات کو ده موسکوی راگهاند بو او پلانا آشتیه یا کیوی قبول ناکن. روسیا گفل اوکراینای خوار کو حتی هر چار هرمن کنترل کرنه و که خاکاوان نیدیتن و نیقاشا پلانا آشتیه نکن. دماکو روسیا ادعا دکه ایریشن وین آسمانی نلیدجی آرمانجن سیویلن اوکراینا دبیجه کو وان ایریشان باجار و بیناسازیاوی ویران کرنه. ارتشا اوکراینا هری داوی باجار خرسون جبن کنترولا روسیا درخست. سروک اوکراینای ولادیمیر زلنسکی ده اخافتنا خیال مجلس در راگهاند بوکا وان بیتری 1080 جهن کج آلی هزن روسیا و هاتبون گرتن جنوب کنترل کرنه. ولادیمیر زلنسکی دیار کرد که روسیا به دست بکرنا شریل اوکراینای را نتنه ولاتی خواه گفیل ولاتین روژاوی جید خواه او هاگات. لروژاوا ایدی تکس جو روسیای ناترسه اوی نترسه. زلنسکی دیار کرد که ولاتین یکیتیا اوروپای ایرو لدجی روسیای پشتگیریا چکان ددن اوکراینای و افتشت آنی زمان. د دیرو که ده جارا یکمه یکیتیا اوروپای لهمبری ایریشن و هامزن آلیکاریا پاراستنه دکه. سروک اوکراینای دیار کرد که ده انجام پفگوهرتنا گرتیان ده حتانها 1456 عسکرین اوکراینای هاتنه بردان. بله ایدی لإسرائیل حکومت نو یا به سروکاتیا نتانیاهو به جمع لسرکار هینا نتانیاهو نهاتی پیامین کو به آلوزیا لولاد دجوار ببه خدای در ده خالا پیشین یا پیاما لیدر اسرائیل ده جاره کدن دجمناتیا ایرانی هبو. سرک وزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو یکو و 4 سالان وراد بریبه ببه ایرو سندقار او دست بکار کرد. نتانیاهو دا خفتنا خویا لکنیست انگو پارلمانتو اسرائیلی ده بری سندقارنی ریزیکن برنامه حکومت خویا نو نرخاند. به آخفتنا نتانیاهو را لایوانا پارلمانتوی برتکن لدجی نتانیاهو درکتن. به درباز بنا دمیره هیزین اولهی چند کس جه سالونی درخستن. نتانیاهوی 73 سالی جی دجبریا خوانی زمان اوگاد یکم سروریا پرگالک دموکراتیک پجراندنا انجام جعالی ونداکرانه. ده دیروکا ولاده جارا یکمکو حکمتک او قاسی محافظه کارتی آوا کرن. هر وها پیام حکومت ریگرتنا لبر ایرانیه جبر پیام نشاد پرستی ی نتانیاهو جعالی حماسی و برتک درکتن. حماسی راگاند کو لدیجی وارگین فلسطینی یان اگر بجه کرنه که نقانونی پیک ورن امی برخوادان دجوارتر بکن. המשימה השנייה, לפתח... שקרן! טורבאז קריאה ראשונה. לצאת, בבקשה לצאת. בבקשה... بله دیار کو ریوبریا اسرائیل آمدکاری نخوین داوی ین لدجی ایرانی بربه قداندنه و بریش برکو ایدی اسرائیل آرمانجا خواه یا لدجی ایرانی با آوه که اشکرتین زمان وزیر پاراسنه ی اسرائیل گیتس آنی زمان کو ده نابرا 2-3 سالانده اوه ایریشک ناوند نوکلری ین ایرانی بکن. وزیر پاراستنه اسرائیل بنی گانتس ده چارچم جاره کمین دما ایرشال دجی ایران اشکره کر. گانتس گوت اسرائیل دکاره دناوا 2-3 سالانده ایرشک لسر ناوند نوکلرین ایران پک بینه. هر کو هولدان ناونتویج با زندگیرنا پیمانا نوکلری 2015 که امدبن ایران هولدان خواه ینج با زنگین کرنا یورانیوم زیده دیگه. اسپورت بیجن که ایران دیدنه که موزیک دادیکار آستا خویا بیلمنت کرنه بگینه آستا پیویست. لیبله تیدس نیشان کرن که جبو ویگه که وکه چک بکار آنینجی سال جیره پیویست کن. همان پیش بینی و مهج آلی جنرالک استخبارات اسرائیلی و هاد دوباره کرن.
گانتس د مراسیما درچین هێزا هەوایی دەگوت. دناوا 2-3 ساڵان de hûn dikarin bi beşdarbûna de êrişek li ser navendên nuklerî yên Îranê yên li asîmanê rojhilat bigerin. Bêtirî 10 salin İsraîl gefên nepenî dike ka êrişî navendên atomî yên Îranê bike. Lêbelê hin pispor guman dikin ku İsraîl bi têra xwe hêza leşkerî nîne ku bikare êrişeke wiha li dijî herêmên dûr yên Îranê bike ku bo demeke dirêj ziyanê bigihîne wan. اونجور که جهادمون داره زحمت میکشیم ما اون پای پرواز 18000 پا بیشتر پێشبینیên استخبارata leşkeriya İsraîlê ji bo sala 2023 nîşan didin ku Îran niha duwarê nuklerî de taktîka pêşveçûna hêdî dişopîne. İsraîl ne înkar dike û ne jî piştrast dike ku çekên wê yên nuklerî hene. Pispor bawer dikin ku İsraîl xwediyê van çekan bû û bombeya xwe ya yekem di dawiya sala 1996 de bi dest xistiye. Berên hajiyên bi rewşa li Îranê dewam bikin di demeke ku bi sedan xwepêşandêr jaliyê hêzên Îranê ve hatine kuştin de merasîmên bîranînê vediguherin xwepêşandanan her wiha hêzên Îranê jî ji bo ev merasîm pêkneyên zextê zêde dike û pêşiya merasîmên çirrojiyê jî digire. Serhildana jin jiyan azadî mohra xwe li salê xist. Sal di rojên xwe yên dawiyê de ne. Lêdaxwazên xwepêşandêrên li Îran û Rûşlatî Kurdistanê her zindî ne. Li Rojhilatê Kurdistan û Îranê piştî jina Kurd Jîna Emînî 16 îlonê ji ber îşkenceya polîsên exlaqî jiyana xwe ji desta xwepêşandan û çalakiyan dest pê kir. Di çalakî û xwepêşandanan de ji ber êrişên hêzên Îranê 476 xwepêşanderan jiyana xwe ji destan. Gelên Îranê û Rojhilatê Kurdistanê jî bi bîranîna şehîdên serhildanê nerazîbûnên xwe dewam dikin. Li gel zext û astengiyan jî ji bo aktivîstên ji aliyê hêzên dewleta Îranê ve hatin kuştin, li bajarên Bokan û Mehabatê yên Rojhilatê Kurdistanê çalakiyên bi bîranînê hatin li darxistin. Li bajarê Bokanê Şehriyar Mihemedî bi tevlîbûna gelek kesî di çileya şehîdbûna xwe de hate bi bîranîn. Di merasîmê de kevokên spî hatin firandin. Li gundê Kosteyê bajarê Bokan Mîlad Me'rûfî jî di çiliya şehîdbûna xwe de bi tevlîbûna gelek kesî bi merasîmekê hat bi bîranîn. Di ser gora wî di rûşma hate gotin. Di merasîmê de dayika Mîlada xevê û got, kurê min şehîdê Riya Azadiyê ye, şehîdê Kurdistanê ye, serbilindim. Li Bokanê hêzên Îranê êrişî merasîma bîranîna Mîlad Me'rûfî kirin. Her wiha Xefûr Mewlûd jî bi merasîmekê hate bi bîranîn. Li bajarê Mehabat jî Mihemed Rehmanî li gundê Qel û Zindan di çileya xwe de hate bi bîranîn. Di merasîmê de dirûşmên şoreşgerî hatin gotin. Li gorî rêxistina mafê mirovan a Îranê ji destpêka xwepêşandanê li Rojhilatê Kurdistan û Îranê ve herî kêm 476 kes hatine kuştin û cezayê darvekirinê li 100 kesan hatiye birîn. Her wiha nêzî 19,000 kes hatine binçavkirin û girtin. Li gorî bîlançoya Ajansa Nûçeyan Ahirana ya ji bo mafê mirovan di serhildana gelên Rojhilatê Kurdistan û Îranê de 507 kesan jiyana xwe ji destane. Ji van 69 zarokin. Belê 3 sal li berê Serokkomara Bolîvya Morales bi îdaya darbeyê ji erk hatibû girtin. Serokê muxalefetê Camacho jî yê wê demê Morales binçav kirî niha bi xwe heman tişt hatiye serê wî piştî vê alîgirên Camacho da ketin qadan têkildarîviyekê Amerîka û netewên yekbûyî banga hestiyariyê kir.
لبوليفياي ليدر مخالفته لويس فرناندو کاماکو به سوژداریا هولدانا دربی هات بنچاف کرن. سردوزگریا کومار راگاند کو اف بنچاف کرن برو خاندنا سروکا دولتا سوسیالیست ایوا مورالیس سال 2019 وگره دایه. د فرمانا گرتنه یا جوتمه ده داین سوجن تروریشی هابون. سیاستمدار راستگر یه 43 سالی لویس ده هلبجارتنین سرو کوماری ین 2020 جهوریک خواه سوسیالیست لویس آریک که ده سردانا مورالیس ده وزیر آبوری بوون ذاکر. لویس والی سانتا گروزیه هرما چاندنیه یا دولمند آولیت. کاماکو ده داخویانی خواه لسر حساب خواه تویتر ده سوجن لدجی خورت کر و دیار کر که او با آوائی که هوانه جالی پولیسان و هاتیه بنچاف کرن و گوت. از برولا که ده تیکوشینا آزادی و دموکراسیه یا بولوویای ده لیستیه سر بلنده. سروکومار بره ایو مورالیس جی ده داخویانی خود دیار کر که او هیوی دکه که بنچاف کرنا کاماکوره عدالت بیکوره و گوت. آخر پشتی 3 سالان کاماکو دی بردیلا دربیه بده. مورالیس به سختکاری هلبجارتن هات سوجدار کرن و پشتی 14 سالان جو وظیفه هات کردن. پشتی کووان سوجدارین خانیشاندانین گرسی پیک آنین نچارما استیفا بکه. کاماکو بود دویمین سیاستمدار هری پای بلند ای کجبر هلوشاندنا مورالیس هات بنچاف کرن. سروکا بره جنینا نزدا کود دما و گوهز ده پشتی کو مورالیس شکار هات آبیتن او بوست گرت بو. پار هات بو گرتن. نزدا جبر ارگانیزه کرنا. هولا دربیه سوجدار هات دیتن و 10 سال جزای گرتی گهل هات برین. پارێزەرê دەستوورا بینگەهین کوواینۆ ji televizyona dewletê re got Kamako dikare ji 15 heta 20 salan cezayê girtîgehê lê were birîn. Piştî rewşa alozya li welat ji neteweyên Yekbûyî û Amerîka daxuyanî hatin dayîn, di daxuyaniyê de ji her kesî hate xwestin ku ji tundiyê dûr bikevin. بربینر هجا ام ویجارجی به پارزمینا باکوری آمریکای دوام بکن با حوزا برفی جیانا لبشکیا دولتین یکبوین آمریکای همه بجت توزان دیه ایالتا نیویورک یا هری زیده جه با حوزی باندور بوی دبن برفی دمایه دیمین جهری میتین گوتنان بیوات دیهلن. جبر با حوزا برفی حتی نها بیتری 65 کس لدولتین یکبوین آمریکای جیانا خوش دزدانه لایالتا نیویورکی باجار تاویزنیه. هر وها تفگیرا راوستیای او لهنک جهان بلنداهیا برفی 1 متر در باسکریه. دی گوتن 5 سالن لولات روشک وها ویرانکر در نکتیه. لنیورک بیدنگی کامرنی هیه. هر در بیدنگی. پیاما سروکی دولت یکبوین آمریکای جو بایدن جی به هزاران ریویتین کو سفرین وان هاتنه بطال کرن رهبو. هر وها بایدن بری وان ریویان جدا وزارتا گهاندنی. بله بینرین هجا بفیاوی ام دیگه جین داویو بلتنا خویا جهانی او دیویشین حتی سبع جاره کدن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختوار بن.